David, pamilya ng Zardas at Luz Medina, pamilya ng Francisco Calilong, Jean Carl Santa Cruz, Enrique Canlas, Lily Soto, at pamilya ng Virginia Ganya. Para king especial ay intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandelia, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya ng Paldeng, Leticia Ramos, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Marites Maristela, Luz Biminda Gopez, Chiki Aljen Cortez, pamilya ng Noemi Luzong. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Benson Ong Sr., Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Milo Udan, Gloria Arevalo, Emilio Guevara, Purificación Canlas, Romy Bognot, Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Louis Dueñas, at ding sablang kapatagtamong masakit. Para king pamantabe at proteksyon ning Banalay Espiritu king pamilya ng Ani Razon at pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. Para king alanganggang kapaynawan daring kapatagtamong Meyango Nabie, di Norma, Antonio Sanga, Erlinda Sanga, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Alvaro Baro, Fernando Santos, Asuncion Gonzalez, Clint Israel Umali, Alejandro, Teresa, Rodrigo, Filimon Bernas, Natividad Fernando, Patricia, Florencia, Angela, Cesar Gochanco Sr., Juan Ballesteros, Estilito Magdalaga, Esperanza Molina, Feli Villanueva, Rosario Tolentino, Onofre Villanueva Sr., Remedios Soliven, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang alanang makaganakapakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ning balang metong kekatamu laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kekatamong ganaganang frontliners.